بلوچستان نمک بارکانہ کان محمد مریے لوگبانوں کو آئیے دو چکانی 4 سالہ سرداری قید بمشقت پد گوستگیں روچا کشگو چگل دیا گیلاپا آل پاکستان مری اتیاد نمگا تربتا زارشانی درشان کنک بود پدا رواں کی کشک بود رواں کے مردماں بنجائی چارہ اسرا زارشانی درشان کت مچیا چی مری اتیاد آل پارٹیز عقد و تحریک بی ایسوز انجمن تاجران راشونا تران کت کے بارکان ویل علاپا مری آوار بلوچ راج کل انٹک آوارو تپاکن زارشانی برجا دارک بیت کان محمد مری قول نیمگا نام گفتگی ملزم عبد الرحمن کیتران دستگیر کنگو ایف آئی آر نبشتہ کنک بیت ای حوالہ مری اتحاد مکران چیئرمین جمال مریا وش نیوز اگنگوش بشر ما کارباری مردمہ ما امن پرست مردمہ ما گو حکومت بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان قدس بزنجوا کو مطالبہ کرنا فوراً گرفتاری کا بشر ما شٹر ڈونا ہم رواں اور اگر وزیر اعلیٰ قدس بزنجو گرفتار نہ کہاں باندھا اگر حالات خرابی گوڑا حکومت بلوچستان سے ذمہ دار ہے رواں کو زارشانیہ مری ٹک کے مردمانی مزن کچی ساڑیت عکس کش امجد مراد اوریا ماجد سمد وش نیوز